米多伦的罗米阿米阿祈祷每一天。Mararit a pasaira i tabang a mitolon i masa ma'amanai a lemak， 在任何情况中都时时向主祷告。Sarigaka mabulong， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I ulit semuot enam kusafau atsefang Cecai atu tusa atu sir suarsa maulah kaku tu tabang nakani mi tengir jingra tu pitolon aku tuna mi tengir jingra tu tolon aku saka milaos kaku a milungos i jingraan saan。 我爱上主，因为他垂听我，他垂听我的祷告，我每次求告他，他都垂听我。诗篇116篇1节到2节。Sarigakaau, akaka tangasa a mapasles ko urip ta milungos kita to bipaslama no kawas. Usolinay ko falujo amitier to kawas i, ano ika nga ayan to, ano ika rurayan to no urip i, sa ay kafalis ko falujo ami sa icher amitier i jingraan。我们不要只有在遭遇困境时才祈求上主的帮助。真诚的信仰是无论处在顺境或是逆境，都对主有不变的信心，全心信靠他。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangau mafana kako mitengir kiso to naifalucu ai a lungos atau tolon ako。Atau pasorin kako mararir kiso amikaput i takwanan i masa ma'amanai asmak。 主啊，我知道你必聆听我发自内心的祈求和祷告，并且我确信，无论处在什么环境中，你必时时与我同在。Pakani i taramanai angangano tapang ji Yesus Kristo a mitolon。 阿们。Nanay mapalamal no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。